Sećaj se dana subotnjeg i posvećuj ga. 2. Mojsijeva, 20. glava, 8. stih. Da li ste ikada osjetili kako vam točkovi života jure sve brže i brže dok prolazite pored ljudi koje volite? Možda bi vam koristio neki podsjetnik kako biste sve to usporili. Ako je tako, pročitajte šta je Isus uradio tokom posljednje subote svoga života. Počnite od Evanđelja po Mateju. Niste ništa pronašli? Ok, pokušajte sa Markom. Šta, ni tamo ništa ne pronalazite? Čudno. A šta je sa Evanđeljem po Luki? Šta on kaže o tome? Ni spomena o tome šta je Isus uradio toga dana. Ni jedne riječi o tome. Hajde da pokušamo sa Jovanovim evanđeljem. Sigurno je Jovan spomenuo ono što je Isus učinio posljednje subote pre nego što je bio razapet. Pretpostavljate? Nije. Izgleda kao da je Isus bio prilično miran i tih te subote. Možda se pitate, zar je to to? Jeste, to je to. Iako je samo jedna sedmica ostala pred Isusom do njegovog raspeća, on je ipak poštovao subotu, odmarao i slavio Boga tog dana. I pored svog posla kojeg je još trebalo obaviti, uputstava koje je trebalo ostaviti apostolima, pouka koje je trebalo uputiti narodu, Isus je ispoštovao dan od odmora i posvetio ga bogosluženju. Čak i kada je bio razapet u petak i stavljen u grob pre zalaska sunca i početka svetog subotnjeg dana, on je i mrtav u grobu čekao da subota prođe kako bi vaskrsao. Isus je i mrtav svetkovao subotu. Razmislite, šta je to što biste vi mogli da učinite kako biste našli vreme za odmor i bogosluženje?